National Lesotho lenaneong la rona la tseba ka makala. Ka lebitso ke nna Mama Kgwamolapo. Kajeno ke tliseditse lekala la bosebeletsi ba setjhaba. Ke hopotse hanyane ka hore na lekala lena thomo ya lona na ke lefeng. Ke lekala leo le shebanang le kgiro le tsamaiso ya yona, melao yohle ya manataba tsa kgiro le maano a manataba tsa kgiro ho tloha mohlanka a kena mosebetsing ho fihlela a ba a ya hae phomolong. Mme kajeno re tlile le lefapha la taba tsa kgiro e leng Human Resource Department. Ke tsamaya le mme Kgoboso Modungwa e leng ena mookamedi ka lefapheng leo. Ke kopa ho amohela mme Kgoboso lenaneong la rona tseba ka makala. Ke kopa ho dumedise babuhi ba television ya Lesotho. Ka leboha mme. Ke dumedisa le Basotho bohle ba re mametseng tsatsing la kajeno lenaneong lena. Pele re ka ya kae ho bohlokwa hore o hlalosetse mmohi hore na hana boikarabello ba lefapha lena le ho lokametseng na ke bofeng. Boikarabello ba lefapha lena la rona la kgiro le kaleng la bosebeletsi ba setjhaba ke ho hira, empa haholoholo ke ho etsa maano a kgiro. Maano a kgiro le tsohle tse tsamayang le kgiro jwalo ka di-transfer, o tlo ntumelle ke ka di-map-puo, di-secondment le tse ding, le ho bona hore batho ha ba se ba hiruwe ba sebediswa hantle makaleng. Ka ho sebediswa hantle ke hore ba kene di-positioning tse nepahetseng mme ka dinomoro tse nepahetseng. Ke nthona moo mohlomong ho so hona le tlhokahalo ya mohlanka kae kapa re le ka ho balance re ka ra transferang hape ra facilitate taba tsa hore mohlanka a transfere a ye sebakeng se itseng. Re ntse re sebeletsa taba yona ya tshebediso ya mohlanka ka boyena. Ditaba tsena lekala di le etsa molemong wa ho ntlafatsa bosebetsi kapa bosebeletsi, ho ntlafatsa bosebeletsi. Ya mme e leng lona sepheo se seholoholo seo lekala le se batletseng sona hore le akofise taba tsa bosebeletsi. Jwale taba ya kgiro le ho bona hore mohlanka o sebetsa hantle ke taba tse batlang di pharaletse. Mme ha re fihla makaleng mane re fumana hore ofisi ena ya Human Resource ke yona e batlang e etsa boholo ba taba tsa bona hore mohlanka o ya sekolong, mohlanka o fumana tsohle tse mo lokelang. Hana mo lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba taba ya Human Resource re ya rotse jwang e ntse le ntho e fumanehang ka ofising ya Human Resource kapa hona le tsela eo lona le lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba ka ha le mamakala le se ba re le mamakala lona taba ya ho bona hore mohlanka o phethahetse le ya rotse jwang. Mona lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba e ya rotse ka mafapha a mangata haholo. Ke tla lokodisa fela a mmalwa hore tabeng tsena tsa Human Resource ntse le Human Resource Management kaofela. Empa ka mona ka mo re reng ke ka Human Resource Management ka department ya teng re amana le haholo le taba eno ya kgiro ya mohlanka le tshebediso ya mohlanka ka ho etsa ka maano a teng fela. Hona le lefapha hape entse le HR le amana le taba tsa training, le amana le taba ya meropotso, ditsiane le meropotso, le amana le taba tsa ho bona taba tsa establishment ya di-position hore e teng e manejwa hantle, le amana le taba tsa basebeletsi employee relations, dikamano tsa mohiri le mohiruwa, le amana le taba tsa performance jwalo. Hona le taba e nngwe tla fumana hore ha ya hlaka haholo pakeng tsa boikarabello ba public service le Public Service Commission. Ke kopa o re hlalosetse hore na tsena tse pedi di a rwana jwang. Boikarabello ba public service ke bofeng mme commission e seng ka ho tloha kae e fella ho kae. Boikarabello ba public service ke e le lekala ke to facilitate ditaba tsa kgiro. Ho bona hore ha motho a hirwa
ditaba tsa ho lokisa ditokete le di-shortlist le ding kaofela dintho tse lokelang ho etsuwa di-assessment kaofela di a etsahala mme e isa ho public service e le yena mohiri the appointing body ke public service commission e leng the appointing body gona re mo facilitatela fela hore re ditaba ke tsena di nepahetse o na le matla a ho hira kapa a skeng a hira botho beo re ba recommendile lekala le ba recommendileng ka ofisi ya modi e moholo le ofisi ya letona ke a leboha dimela e hlakile hona le taba ya private placement mona lekaleng la bosebetsi ba setjhaba mo bana ba sekolo ha ba qeta sekolong ba fuwa monyetla hore ba ngodise mabitso a bona le their qualifications e le hore ha sireo se ba teng ba tle ba kene ka mona ka bosebetsing ba setjhaba ke kopa go re hlalosetse hona hana sepheo sa private placement na ke sefeng le hore na le bona sentse se tswela pele hore le bona ntse le kgona ho phethahatsa sepheo seo sepheo sa graduate placement gore sepheo sa ho absorba ma graduate yes ine ele ha mohiri a bona sekgeo mafapheng gore leveling e professional ho ba ibile level yana eo e ma graduate a kenang ho yona ke yona yo twing ke yona e strategic so mohiri la bona sekgeo mono a bona hore le vacancy factor ine ile hodimo kana go yeno a bona hore a etse leano la graduate placement ho a go fisa fela hore dikgeo tseo tse a bonang sekgeo ho tsona di tlatswe ine le sona sepheo empa fela ile sa rabelwa ka policy na graduate placement jwale ise e ka graduate placement ya go fisa hore ma graduate ha keta ho graduate aba santsa hirwa ka pelinya sepheo sa mohiri ne lo professionalize mosebetsi ba hae ena a gona ka fela ga hlokomela hore selemo se seng ho ba le ma graduate mme a imodisa mane public service ebe se khahla seo ma graduate a imodisang ka ona o batla ho lekana le se khahla seo re le public service re nkang ma graduate o thusa hona bonyane o ka re hona tshena pokello ya lona ya bana ba o se mangudisitse ba bakae le rona lona bonyane le gona go absorb ba bakae se khahla seo re ba absorbang ka sona ha se lekane le lekeno la bona ba graduate ba le bangata haholo bona re itekanya fela ho latela tlhoko ya rona ona jwale ka man ka sesing re na le ma graduate ya 12,873 re kenyeleditse mafapha kaofela gore ke re economics e kaofela ha tsona se re ba kopantse re boetse re na le bao e leng bahlanka ba ileng ba intlafatsa ba seng ba le boemong ba hore ba ka kena ka yona graduate placement ba 622 bona empa ho fihlela ho tloa April fela le mosena sa ditjhelete se qadile ho fihlela mona mo re le ngwana teng se re atleile ho hira ma graduate ya 120 jwale hona le sello se seholo kapa ke tlhokahalo se ka ke sello le tlhokahalo e kgolo ya mesebetsi ka hare ho naha mme a gole ke mo khona jwale re tla la haholo re bona le kamane ka graduate placement re sa hirwe mo hia ka shobalo hore se le ke modisa mo tse 10 tse fitile ebe lona le kana la bosebetsi ba setjhaba le na le meralo e feng kapo ntse le tsa mawala a feng a ho leka ho kgahlametsa kapo hona ho arabela tlhoko ya mesebetsi eo e leng teng ka hona tjherele le kala la bosebetsi ba setjhaba ha se mandate wa rona taba tsa khiro ha se tsa ho hira batho ba kantle mandate o kwa le kala la bosebetsi labor wona wa rona ke ho bona fela hore mohlanka ha re se re mo hirile di policy tse mo tsamaisang le melao ya teng di nepahetse le yena ha a tletlebe
o tshwareile hantle le yena o etsa mosebetsi o latela tebello ya mohiri le ho isa ditshebeletso hantle ka nako ke yona fela sepheo sa rona re le lekala mme taba tseo tsa kgiro lekala la bosebetsi ke lona le tlamehang ho bona taba tsa kgiro ka thoko le sebetsana mohlomong le private sector jwale hona le taba mona ya ele ya utlwahala haholo ka nako eo ho phatlaladitsweng dikgeo tsa mosebetsi tseo batho ba etsang dikopo jwale ba se ba lebellwa hore ba tlise verification kapa evaluation e ne ho thonyetswa ke Council of Higher Education mme ke taba tseo kaofela tse hlokang hore motho a di patalle hore a di fumane a kgola o go hlakisetse mme hona ho ile ha hlokomeleha eng mo la bona ho le bohlokwa hore ha re kopa mosebetsi re tlise taba tseo tsa hore re netefatse mangolo a rona a ba a evaluate ha ile hantle mme mohiri ha hira o ntse ana le boikarabelo le boikemisetso ba hore motho ya wa mohira o kena ka mangolo a nepaetseng nako e telele taba eno ne ntse sa etsahale mohlomong ke hobane ne re sena institution e sebetsanang le taba tseno no empa jwale ka jeno ka ha e se ile teng re se re sebedisa ho ba ka mohlomong ho etsahale hore ebe batho ba hiruwe athe ba hiruwe ka mangolo a sa nepahalang jwale re le bahiri re mpa re etsa boikarabelo bono ba rona ba ho bona hore re hirile batho ba nepaetseng empa fela re sebedisa hore e re thuse ho bona taba tseno hore verifier le ho evaluate ka nako e nngwe mangolo a batho tabeng tsa boturu ba yona ha re na ho hana hore economically e turu empa jwale ke ntho lokelang ho etsahala ba bang ba ne bile ba nahana hore mohlomong e ka etsuwa ka nako eo mona mothating wa kgiro re se re le boemong ba shortlist re se re batho bano ba shortlistweng fela empa ke o tisetsa hore neng fela motho o tla nna le hloke lengolo leno pele hobane neng ka qetelong ya letsatsi eo fa certificate eo fa certificate so tla se sebedisa hohle jwale ha o se o ntse o batla mosebetsi e ke ntho eo e etsang once of ka khola ha e banka tsho jwalo fela jwale ho rona le teng ha re etsa mothating o ke o bolela hore santsane re tlo emela ke nnete bakeng sa mangolo a ka hare ho bobebe ho bona hore ba ka netefatsa ka nako e khutshwanyana empa jwale bakeng sa mangolo a batho ba acquireileng ka ntle ga tsa batho ba dikolong mose ba ya hohle mona ho tla nka nako mme ho tla emisa process ya rona ya kgiro ke bone mono hore jwale e tla re beya a disadvantage re ntse re sa ka nete re sa ha ne taba tsa hore ka nna ba ho ba boima empa mona tabeng ya magraduate teng ha ntse re sheba di position tse ngata tsa hodimo re bentse re lebeletse go sheba batho ba seng ba apply ke batho ba seng bana le gona gore ba ka tseba ho patala ba etsa taba eno no empa tabeng ya magraduate yona kwana ntse share gore mohlomong bona nako nyetla ba re ka sheba hore ha ba hirwa jwalo ka ba ntse ba kena every time mohlomong ebe hore ka nako ena eo ba etswang confirm ebe ko hana mo re ka ba tshwarang teng ho jwale re ke ra ho confirm re sa bona hantle hore na lengole la ha le na ba ska ba lena ba me taba eo ke yona taba e ntseng e share hore na ya na bona ka se le jwang hobane bona re ba utlwela re utlwisisa hore ka nnete ha bana mo ba ka enka tšhelete ya ebe e sale ho tloha le sebetsa jwalo ka hore re netefatse mangolo a rona ho na le ho se le ho fumane hore mangolo a neng a sa nepahala kapa so far ha hona letho le ka reng ka nete sa le re nka step sena sa hore re kenye ditabeng tsa rona ha hona letho hona le di cases tse kileng ra di fumana a fumana hore ha di a nepahala ditaba tsa teng ha di a nepahala mme taba eno ne o sebetsa le e re thusitse haholo hore ebe qetelong ya letsatsi re le ra tseba go hlaola
bohlaswa mo leng hona teng gore ile go tabena ka bokgosonyane o leka gore bontsha gore hona le batho bao ba inkelang batho ba mesebetsi ka mangolo a fosahetseng hona tsona mosotho e mong ka ntle le wa tebile gore o fumane mosebetsi ono fela ba le motho a mangolo a fosahetseng ke yana ala a fuwa mme tabena ya ho ya che e bohlokwa hobane e tla thusa gore motho a hirwang e be le motho e leng gore mangolo a hae ke a nepaetseng ka dinako tsohle. Nna ke re tobe ho na le batho bao ba etsang botlokotsebe ba ho enka e sebedisa mangolo a mokunyata ba etsang ba ileng ditlodi tsa molao ke fa e tobe e be jwalo ha kena hore ba nkela ke nnete ba tla be ba nketse motho yo mo mosebetsi batho ba etsang botlokotsebe ba re tswang fatshe jwale re leka hore re etse combat taba ena ya ho tswa fatshe jwale hona le taba e utlwala ka ka ke ntwe e ntseng e seka-sekwa ya o tla kgothaletsa kapo ho bula menyetla hore bahlanka ba ka dumellwa hore ba ye phomolo ka dilemong tse tlase ke re pele ne ntse le retirement ne ntse ka la 50 jwale ka hona taba hore tlola le sheba taba yona hore mohlomong le theo le dilemo tsa hore mohlanka ka ya phomolo a ntse ka dilemo tse ka tlasenyana ebe taba eo morero wa yona ke ho fihlela tharollo efe sepheo se seholo sa mmuso tabeng ena ke taba ya ho fokotsa lenane la bahlanka kore ke ho tlatla fokotsa lenane a ke re ra tseba hore ya bueha haholo hore wage bill ya bahlanka e hodimo haholo so ko ho fa monyetla batho ba dilemo tseno tse ntse di tlase ba utlwang ba se ba le boemong ho ba hore ba ka tswa ba ya ka ntle ba tsamaya ba siya service ba bule sekgeo seno taba eno motho mo aka batla ho enyanyalanya le hore mohlomong re batla hore re bulele mesebetsi batho ba ntseng ba le banyenyane kapa ona ma graduate o a kena a bile ha e jwalo hobane ka nako e sebetsang ho tlo shejwa go le rona skill sena se motho ona a qetang ho tsamaya a neng a tshwere nang tse re se hloka na re santsane re tlotla re se sebedisa e leng hore ho ka etsahala hore ha a qeta ho tsamaya be position e re ya e bolaya e le ho bolela ho ka nna se ka ba le motho a tla kena sepheo se seholo ke ho lokisa fela bosebeletsi to right size bosebeletsi hore bo be teng ka di-skill tse nepaetseng ka dinomoro tse nepaetseng dibakeng tse nepaetseng jwale ho na le sekolo mona sa Lipham seo re neng re tseba le hore batho ba ka ntle ba sa sebetseng ka hare ho mmuso ba ka apply ba kena sekolo moo ho utlwaetse hona tjena hore taba eno e se emisitse ya ho nka batho ba ka ntle ho kena ka hara sekolo ebe mohlomong ho ile hwa fihla eng hore le qetelle se le tlohella ho nka bana ba hlahang ka ntle mme le hore ho utlwa hore na hana Lipham e kopana ka le public service ke qale mona Lipham ke lefapha la public service ke karolo ya public service ministry ha ho tla tloela ditaba tse ntsa hore ho nkuwe bana ba ka ntle ke netine tse thusa bana ba setjhaba haholo haholo bana ba ka reng ba brija empa jwale ho no so bonahala hore sepheo seo Lipham ne se thetswe ne se silahleha Lipham e thetswe ntho e leng ho fela ya ho ntlafatsa basebeletsi sepheo sa Lipham ko tla ntlafatsa mosebeletsi hore mosebeletsi a tsebe ho etsa mosebetsi wa hae hantle jwale ne se silahlehile o so bona le concentration se le ka ntle ka man probably because ba kenya income nyana e ngata nyana jwale basebetsi ba se ba lahlehile mohlomong e ntse ile karolonyana e etsang hore be hona tjena bosebeletsi bo theohile hobane nnete ke o bolelle kwetliso ya sekolo seno ha se sebetsa hantle e etsa mosebetsi o zuleng matsoho ho mohlanka hore mohlanka wane o tla ha qala tseba a kena fela a tsebe hore na ena o tletse mmona mosebetsi wa hae ko feng o fela kae tokelo tsa hae ke difeng kaofela o bone motho a tseba le melao e metsamaisang hore na
o fella kae o so bona taba eno e lahleha probably because ile ga lahla mandate wa Lephamo so ke taba e kgologolo go tlisa Lephamo e kenetse le kenele go teng ke tshwara Lebitso la ka ke Mabohlokwa Bopa ke sebetsa hona Lephamo mona e department tsa public service ka sekolong se kwetlisang bahlanka jwale nna ke sebetsa ke le ICT consultant e le ka mo kwetlisang bahlanka ka ditaba tsa di-computer le marangrang jwale ka mona ka mo re leng ka teng ke ka lebonye re ba kwetlisetsang ka ho yona re sebedisa di-computer tsena hore bahlanka ba shebela ba tlameha ba etseng ha ba fihla mosebetsing ya bona e le hore taba tsa bohlanka di matlafale dithutong tsa marangrang ha ba etsa mesebetsi ya bona letsatsi le letsatsi hobane technology ka nnete e tswela pele bahlanka ba Lesotho le bona ha ba tlameha ba salle morao ditabeng tseno ebe ho ka ba le taba tse ding tseo ka lakatsang hore tsebisa tsona ka hore di tlisa tlhokomedisong ya rona hore na lekala le ntse le etsang ha jwale eo e tlo ba molemong wa Mosotho. Okay, mmekele bo ha jwale ho na le project eo lekala le keneng ka ga yona e ikarabela mane le kana la ditšhelete e bitswang Public Sector Foundations for Service Delivery. Okay. Me rona re kene ka mono no re le component fela ka ga di component tse tharo ye sebetsanang le taba tsa human resource management and transformation. Okay. Me taba ye kgologolo ke o tlatlafatsa bosebeletsi ka project eno no re lokisa melao e saletse morao maano le yona melao maano a ka reng a body transfer ke ne teng ka ga melao e teng ya rona empa ha ya hlakisa ka botebo rona transfer e etsahala ha o jwang ka morana go e kae maemong a feng jwale ke engwe ya di-policy tseo ka ga morero ona o tlotla go sebetsana le yona re bone hore re a ilokisa le di-policy tse ding tse ngata tse ha ke kamane ka lefapheng la bo training re na le bo succession planning re na le ditaba tsa time management and attendance ho shebala le teng bohlanka bo so bunyehlile haholo se re fihla ka dinako tse sa amohele mosebetsing re be re tsamaya e le mohlomong ka nako tse ding ditaba tse managing ditaba tse nono le tse ding tse ngata le taba tsa kwetliso tsa bahlanka ho tloha boemong bo hodimo ke yona Lephamo ko re bohlanka ho tloha le boemong ba bo di-PS le ba lefeleng tsa di-PS le yona taba yena ya ho tlatla lokisa to review functional structure tsa makala hona ho tlatla le ka ho shrinka the public service hore e fihlela size e nepaetseng hore e etse mosebetsi ona le hore mmuso o tsebe ho kgona ho patala basebeletsi tjhelete e ske ya recurrenteng haholo e le hore tjhelete ngwe tsebe ho ya manong a ntlafatso che ka raport eno re sebetsa le yona lekala la finance le bona ba sebetsana le taba tsa bona tsa di-system tsa bona tsa ditjhelete ba sebetsana hape le lekala la communications mo ba sebetsang ditaba tsa ho digitize service le taba tse ding tse ngata ke tsona ditaba tseo lekala le lenga hara tsona haholo hona jwale ke a leboha. thank you mesebetsi e re sebetsang ka mona ka HR e mengata haholo empa pele ke qala ditaba tsa ka ke bontsha hore re na le di-clients tse ka hare e leng batho be re sebetsanang le bona mona lekaleng re boetse re na le di-clients tse ka ntle e leng makala a mmuso kaofela re boetse ka makala a mmuso re bolela makala ana ka sebosebetseng but ha ke re bona le di-service tse ka thoko tse ka reng tsa bo mapoleseng bo kae le bone ntse le di-clients tsa bona le TSD ba he ka mokgwa batlang ho le minimal haholo tsena tsa di-force ntse di-clients tsa bona empa he ka kakaretso mona
ke ka leka clientele ya ona e ka hare re sebeletsa bahlanka mona lekaleng le bona ke di-clients tsa ona re ya ba hira re ya ba promota ntse le karolo ya kgiro re ba isa di-secondmenteng re ya ba transfer re ba etsetsa dintho tseno kaofela re boetse re manager dilifi tsa bona so ha re manager dilifi tsa bona ke go a tseba lifi motho o e kopa ho monga hae bona re le HR re keepa record ya yona re be re manage hore re bone hore e sebediswa hantle e se ya ba abuse le teng ho fumana motho sana le matsatsi ana tsa sa a sena ona a sa fuwa so re shebela fela mongayo ha ba dumellano ka lifi hore o ikopela matsatsi a mabedi na ona le ona re ya teng jwale wena wa molokolle ke ditaba tse ding tseo re di sebetsang but mo feta mono re ba patala di-salary re ba patala di-salary ke e kgolo ke tshwanetse go di qadile ka nna batho ba ngolana ka tšhelete mme o bona ka o tla fumana meputso ke a pele empa le ha se re a kwana le ena re sebeletsa go bona gore ditsene tsa hae di tswa ka pelenyana ntho kgolo ko di tswa ka pelenyana gobane ne taba eno e bolaya batho fumana gore motho e sala a dula ka ntle ka mane a ka dimea ba patela ga tsa sa tsebena ho etsa wa le re mo sebeletse hore ha qeta a fumane tsene tsa ka pele hape taba eo ya ho ntsha ditsene tsa motho re hlokomela hore e tshwara le pension ya hae ha so fumane ditsene pension ya hae ke ka mokgo ho le ka teng jwale re boetse re na le clientele ya ne ya rona e kgolo le makala bao letsatsi le letsatsi wa phetesela mona mme ho dula ho tla batho placement e ntse le nngwe ya dintho tseo re ba thusang ka tsona letsatsi le letsatsi ba ntse ba tlisa dikopo tsa di-placement but e nngwe hape ke di-contract bahlanka botla o tlo ntse ba hiwe ka di-contract di bentse di-facility di ntse di sebeditswe hona mona hape empa he ka tsebedisana le ona makala contract e ntse tlameha hore e fete e ya ka kabineteng mme ya ka kabineteng ntse le presenta ke letona la rona la basebeletsi ba setjhaba e le yena a kopela motho contract jo ka mohiri a me a sa tsetla mabaka mme le ha commission e jalo ka re le re ba ka commission elia e se qetile mosebetsi wa yona jwale ke mo re tla re troela motho wa contract a che mona le ka leng ka tsebisana mo le lefapha la legale leo e le lona le tlileng ba troyang di-contract jwale gona se re kena hele le bisho contract ya motho mohi wa television ya Lesotho ke a tshepa hore ka jeno o hlaketse hore na ha ile hantle lekala la bosebetsi ba setjhaba le tshwere ha kae boikarabelo ba lona ka lefapha lena la human resource le lena la kgiro ba qala kae ba fella ho kae le hore na meralo e isang pele na ke efeng go tloha ho nna le moifa wa haeso ha e le I